Israel le Hamas te indona kalmeka Israel chuan US norna in nitin dar karli chung cholarem tia hemi hun chung hian nunawin thiar chuak turte tan kongan hongdon ani leilama inkana athlengin Israel sipaile Hamas lama nunna chan anom ta zel boka chuti mek lai chuan tuntrum chu Iran thu soi hi zawzokin ibi chiang teang Iranian Foreign Minister chuan Qatar ram hruai tu te hnena Israel le Hamas te indona hi zawzokin al lo thei to lo atia Gaza cheng te torna ngai toin Gaza hian indona anasatul tul boka chuwangin he indona hi danrua lovin huam zawzokin achuak done ati Middle East hi khovel sana pui kan ti thrina Iran soi manga chuan indona lian tham zok kan mudon ati theya thilom dan thlirin chutiang chu athleng kher lo mai thei bokani Middle East ramzinga hian sipai chakna lama thilti thei deuh pahni anoma Israel le Iran tene Israel hian nuclear ral thua manin chopa Iran hian arukin an cherani lo chuan an nei kher lo mai theya Mase chu aya Israel tana noksak zok fir fiak pol le hil pol an nei thung Israel nuai chimi vek lo tum to tu Iran hian Israel chevela fir fiak pol rang Hamas Hezbollah Houthi le Syria helte Iraq helte apuya heng ho minga hian axis of resistance an vua an tumbulpui pakhat chu Israel dodal ani deuh top mai Hezbollah te hi Lebanon anin khuara Houthi te hi Yemen in khuarniin Hamasin Gazan lua ve boka sumle pai baka ral thuam mangin Iran hian heng firfiak te hi avul liana Middle East geopolitics akut le ke ya amang tangkai viauti tunin dona hian alantira firfiak te hian ral thuam an nei thahle tipo October ni saria Israel beina trangte Lebanon atanga beina le Yemen atanga beina Israel in atwa trangte in ashriat theya Lebanon in khuar Hezbollah peichuan sipai training chuak ngat singtel fe aneya ral thuamani se an missile te chuan Israel rama ka phak lo an nei lo Yemen lama tangin Houthi ten tuipui sen kaltangin missile an chua ve zau boka Israel an kap hak ngei ti riat thei boka Hamas lani se ben hau tak dan chu tuna leilama Israel sipaite an chetna tang hian alang thei bok Iran hian direct taka inrol kherlo poin afir fiak te mang tangkai hian Israel adovin a chai boi thei don ti chianga tuna Israel sipaiten Hamas te an lu chuakara sipai tam tak chu Lebanon ram ria anda trula heta hian inkana achuak deuh zeu rengani kha hebaka hian West Bank lama tharum thona achuak ve deuh reng boka Iranin lothei lova indona lian zo ka thlena trula ti hian Israel chuan alobera kilthum marlama Hezbollah te West Bank le Gaza indona amachon theya Houthi tenen tuipui senin dai dang ma se missile mangin anron ral sai ve thei boka heng firfiak te hi Iran hian khoiche tak atum ta emni ti athu soi manga tang hian zona omta a firfiak te hian an chevela US le Israel sipai in khuarna an lo bei fo to trin bok kani kha Iranin hetia asoi ma hian firfiak te hian che chua lo chan chini che thum vela nei thunga ahma sabera chuan Iran ina khoi che thadu lo ti chiang Gaza a Hamas le Israel sipai te anin do kara Hezbollah te chu room thaina tan amang fo thina Hezbollah te hi a khoi che ni chuan an room thaina man ruwa abo theidon phota chubaka Lebanon hi indo tuar rep anram economy po thalem lo takania Hezbollah te hi an sipai te ai po in an chak zoka Lebanon mi puite thlopna
an pol hi thui taka in ngat thunga Lebanon mi puite hian indo machon le an peito lo wanga lache chuak lo ani na lai om Israel Prime Minister chuan Hezbollah te hi Israel marlama tanga indona an ron tel ve ni vai chuan nataka an chan le tur thu alo sei to bokani kha US vau khan na wanga lachengam lo ani na lai om pakhat bok US President chuan hebuena hi remcha nga la a lowin rol tuminomani chuan tisu ti hi ka hrilang cheu atia hebaka hian US chuan Middle East sipai atirlu belin indolong thlona phur thei pahni achop mai baka nuclear al thuam kengtel submarine achop tel boka heng submarine phei hi chu ahma in a omna soi chuani ngai lowa ma se US chuan Middle East om tinem ngetlat thungane US yana tumber pakhat chu he boina hian Iran le sangoi zon puite ancheni chuan ral thuam le sipaya chungnung zok America kan che veang atina tiat velania aral thuam nei that a phaulan pakhat ani bokome Iran hi anin rol ngam lo chuan zawzokin indona hi a al chua lo abei seiwang ani pakhata tun thlengin ala thok thari viau nina langane kongle lama Israel hian kilthuma leidowa nei theidona chuwangin US in a thlop na le Iran alo vauzam na hi atan chuan a thahlea US in a karna reng Israel hian angai poimo thei viau bokane tichuan tuna Iranin lo theilowa indona hian a huanga zawa trul ti soi chuaka ati tak fu ani chuan a firviak pol tranpui thin te hi a che tir ngein arinoma Israel chu indona hau tak le zual machon theidin muna anding meka ma se firviak pol zinga Hezbollah te hi Israelin Gaza a leilam sipai atirlu huna chechuak turin ahma khan beisei thin ania tuna anla che tak chuang lowa Lebanon ramdin mun alo cheve kher boknen Iran thu soi hi ataka achanga ngem ti zonai ro chu ala om thungane firfiak te hian hetiang hi thlengani chuan indona kantelang tia soyan nei lem lawa ma se Israel kan ka pang te ro chu an soi chuak cham chia Hamas te puyan ngai hunan ngak nia ngai na te po aum thin Hamas te hian kan la chak to ka Israel do turin kanin pei tian soyani kha Iran thu soi hi athleng dikani chuan Lebanon Yemen Syria le Iraq atangin Israel an do dona anche chua chuan US mit mei anveng lem lo tinani dona indona hi lian tham chuan achuak thei tho ti hi expert te clear danane Gaza chunga inbeina toite in atopna tan lutel taila Israel chuan Hamas hoin khuarna nian soi Al-Sifa damdo yin chu vain khan abei tange nge niin WHO chuan an soya he damdo in hi thlona manga be nia soi niin hemi ma hian a chevela in kana alo chuak to bokane Palestine lam soidanin Al-Sifa damdo in beina hian mi pakhata thia liam tuar thren khatanom boka Indonesian hospital po a chetel bok nin an tarlang Israel teng te chuan kar ni chung malaman pan nuwa tran mun an siam rema an holpha ka hian naupang damdo in polatel cheu aneome damlo le doctor te anin thiar chua angai le don ninan soi Israel chuan hemi chungchanga hian engman la soi ri lawa civil mi te ro an bitum lawa an torna tur a thei chin china an la pumpel zui zel tia soya Al-Sifa le damdoin dangte ro Hamas hovin command center an bunania le nuaya in khuarna an siam telbok ti hi an puandana ne khovelin mihring chena te school le damdoin te nopangin fiamna te an mulain Hamas hovero chuan hengmun te hi in phenna tanan mang ante Israel hi Jabalia beina te medical convoy le damdoin bul beina te wangin
khovel ram rang achet na hi atima ma tin an soisela a soisel tu te zinga hian khothlang rama atho puite ngei pontel in ka haipuang turin anlanor chunzom ta zela mase Israel chuan in ka hai hi Hamas holaka kantlom na turania reitak chung in ka hai puan ani chuan Hamas hovin an hmangtang kai mai don tiin an karna hi alati hlo tling du lo tluang zel thungane Gaza Strip lama Combat Engineering Corps te chuan leihnuai kong dap chuan na an thok meka chung ko che na ina chuta po no pangkhum nuaya te alu le chuana tur an thuk ru halo nia heng leihnuai kong te hian apui ber Gaza City hnuai mi chu apo tura an ngaya dap chuale chui na alakal zel IDF te chuan leihnuai kong te hi chena in damdoin le school te baka clinic nuaya te oma in phen natan mihring an man mia wawangin civil mi te mun ma hi lo theilowa betrul chang om antia Gaza City lu chua tak turin leihnuai kong zongpa hian muang changin Combat Engineering Corps te hi an thok chuaka leihnuai kong somkwa pakhat vel an hmu chua to zinga somnga vel chu rocket ka chuana ta na man tang kai niin an soitel bokane